Ancang mang, ladangan wah. Susu murni ujang ye. Tah, ini susu murni ujang. Satu itu Bos kemana nih lah? citing korang citing besok atuh kurang dagon di deh nah bisa teh harian we anak buah ai oh iya aige Nang mitian dagang deui. Allah, mudah-mudahan dagang abdi CF dilancarkeun ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, iya borak teh ke mananya euy. Susu. Duh geuning. Nyamperkeun tegan we meuli. Mang, tahu susu jang susu murni. Mang, saya 2000-an tahunna. yang tingali susu murni sanes tahu susu murni jang susu murni Ini kan mang, yang susu murni sanes tahu sawasan tuh. susu murni Oh, tahu. susu murni kumaha budak teh apa susu murni tahu gering kok Ancang mang, ladangan wah. Susu murni ujang ye. Tah, ini susu murni ujang. Kajin anu meuli gelo di mana Nah, mandi tinggal urin yang anak buah. Dek, ayo. Euy, kela. Iya ya. Aing mah santai-santai teh ngaganggu wae. Sakanya euy. Saha euy? Mana kacamata? Pandeleng. Bos. Kumaha nya? Kewat hayu ke base camp. Ayo, aing mah ieu keur ngaca ieu teh. Itu aing mah. Tuh asa cemar Siap, bos. Tenang. Slow. Susu murni. Mang naik kena susuna, Aya jang, bade meser, ngajang sok sabaraheun. 2000-an. Sok mana duitna? Tapi bohong. Si botak, ngabohong ka tukang dagang.
Bos. Woi, Tang mana ulang-ulang wae. lagi mimiti jualan orang euy. Aya jelema gelo. Muka dua budak leutik ya. Orang ngopi yang itu aya Jadi lah susu murni mah. aya we. Ngomong Ai mana tadi kunaon ulang-ulang wae Euy, aya jelema jangan stres gitu ting. Naon? bentukanna siga kumaha tah buk Kita kriting cara teh sesuai. si Amin goblok. tah amin Dia maka ini stres. Model idiot gitu lain. benge anjing tah Pantesan bieu teu nyamuk. Dak amplo atuh eta. Ini ente dagang murni dong. Tahu Tahu goblok. ti omong Yang mana aja lain mana? tagor aku sih eta tuh di Bandung kurang saya buku dagang susu murni beli tahu itu nyambung Aku kita mau tayang ya mana di mana? kagok aja lah kurang jairan ayo ayo lah ayo no ayo no bener ayo Kumaha tengah nasi kami kayak di mana dekat aya 5 orang sedang 5 orang di tepang di gigiran balong saking cai wae kemplong coba kenapa kadang ya woi gaskeun tuh di mana tuh dia ada tuh kunclungkeun orang ikut saya orang titik sok sebelum satu itu bos kemana nih lah titik orang titik besok atuh orang dagon di deh mana dia nah bisa teh harian we anak buah ai oh kian ai ge bentuk salah kieu ulin asupna untuk ulin gitu kasih ini telepon halo lagi di mana oh pengen ketemu lah besok tanya tuh yuk assalamualaikum tuh sorangan mah daerah ketemuan tuh tak antar sih marah ayak itu di mana sabar teban bos ini kayangan tak tadi kurang ayo orang mending dia nih sok apa nerado makan sore nasi isuk nasi naon anger mana rek hotel
ketemuan. Oh di sini. Sebenarnya sekalian itu masih sama ya. Ya, Ya. ya. Jika nih ayah di sini. Ai mana pak mah? Ek masa? So, betul. Baiklah, jam berapa tuh? Terus oke lah, saya di telepon di sini. Nah, telepon ini. Apa nak kan nomor eksis Lu terima ke sangus. Siapa deh. Siap. Jangan kita